106.3 FM. Yenbo Nkommo suku biana ejuma ye biana Yenbo Nkommo uonim diebi na se wo pese wo de bua o manyi Yenbo Nkommo se wo kunu so ma wonya e ma wa be mummo Yenbo Nkommo shia ma me ye buesi edu oni na pamfo Yenbo Nkommo on Adom FM obema wefu supe obema wo cranshe obema weni daso my Yenbo Nkommo oba papa wo huyena o Yenbo Nkommo oh a good woman is priceless Yenbo Nkommo emma so on faso pa Yenbo Nkommo if you educate a woman you educate a nation Yenbo Nkommo eto betray or how be a dawa reni muno Yenbo Nkommo neto beje she ama me amwa Yenbo Nkommo Yenbo Nkommo Yenbo Nkommo Yenbo Nkommo Yenbo Nkommo 106.3 Yenbo Nkommo Merafo ennem nyumre me no Yenbo Nkommo dia na ese hu sensem a ehhehye ensem a mekonim nenso edwan nipa ho to da bia asem bi wo ho no ma hu sade we die onya yan ka asofo mponyu atam no nka ho asem wasore enso betena se anya de asofo enye se won pese wo ka ho asem na bia enhye da anya asem we to ni tirimu ntem tibi ha na we yes nchen na sansam na yen ye pagya na de esi ponso ne adwetedwetem ye be wie na so anya ho de Yenbo Nkommo fa ma ho titiriu enioma bia eha ma obi ho ba bi pese osua de oba bi ni ba ma bi ne ho wonte ne ho ase oba bi ho no ma ne suban enyenyenyenyenyenyenye ba bi so ma ma bu ni kwase obi ho no mo so pese o ye adwuma ne kun se wo mpene obi pese o ko school so aye nsem bebre e ma wo mo ma yade mu nioma bebre e fa ma ho na ma so wa problem de ana chese mema na di mu akotin enti Yenbo Nkommo etwa na sanso etwa me a me di ho chia me ye fra me ma me ye bo siedu obetimi afra me mami gold na ne mama betina enkrofo boa me ana so ma so masen badwumedi etimi ko yie aye nana bedi de na bedi de so obetimi hu ye on Facebook a eye wono obetimi de o comment ne obi bia de abaye be kan ne kama e de amount sanso na shine akwa mrante ahia wa no mo ene o hwe ne hwe a ukodi hin pa no abeji na ade ko oya na ade abre no shine city na emo me headmistress wono no chinchin fidie no o hwe na bibia obi kan be set ansa na ya tena se eye mama si esankrofo na boa me na dwumedi etimi koyie ankasa no ena nyame adom me wo emma kukudam miensa e wo hanom na bema wo demu de wo no wo esronko wo Ghana hanom uti ni din pe hu se da bi what bema din ensam wo bata hu de bebre evangelist bi wa abrochire wo so hwe din wo se sa papa no nje da anya papa ona sa papa no so hwe din no se say evangelist no wa bodam ne papa kura de ne ba ese mensa ne yare e no teacher mu no dwane nsa o ya e ho ya enye obi an say sofo kum cha ene sofo kum cha wono na wo hanu ma me no etwetwe nkomo sanso na from South Africa ton menya obi o se ma me ye tie wutie o me se ma ba Ghana ha de ya me ba betena wo show do so bi na ye nyina yakobi na afia nhyiraba a wo South Africa chese wabie ni shop wo ho no ma hairdresser papa wo ye nioma bebre beautician wo ye massage wo ye nioma pi ni ade ena nyame adom chebi girl ne ho fefefe ene ma chi no e wo mi studio ha nana mo akwa ba ebi aboko de wo ho so ayefe wo mo akwa ba nso aha ansana ay abrentiriwa nurse a ohwe o se nurses no esikeswa sisi ade odi opeso o ya ne so tonwom ne to you to say double no enne wa ba sofo kum chacha fe ni tundra enne o wa hanom ansana
Mia ba my young sister Abigail Wilson me de my friend Maya oba papa wono so aginetwa wa hanom ene me mamu nyina akwa abna na ho te say ibi aboko de I say who suffer kumjacha atini nchena I say why star struck visa and I said you hwani din na smile now suffer kumjacha na smile so wa unim say me penasem open asem na open me penasem nasem just open asem me penasem e di ntia ne nsem kwa na say de the way I be suffer so hwe na de na so ayere ho na onu mo no say obi ka so obi asem no so ensem bibro because me betra so fa won check current she onu oba no na check current ene man kura be ma de o twe be man kura de na abenya ene man won kura wure be be no repeat nye Ghana won wure abna ade wo pena na mama enye sa me peno na the way I be san me say twitwa I do peno me peno na me penasem ye be san the questions are the way o ma funny answers e no na ma wani gina ekume kra say the otie ne kasa ne ade onyere no ho nkɔ ne enye sa wo pene body Debi na wan fan hye ni tiri na ma ne fasa akra hye ni tiri so de be jentim dia nante ese wa tiri na Debi me say twa me twa o pe me na Debi o le just one case of pe wana o say on case of pe my me wo yele me ba me yele so me na me de ne ba ye oba Debi me yele so me be di de me yele so me eti asama ye bi za enya me yele asem o pe me yes or no aso pe wa me se me mpel no pe wa na me pe wa asem okay o de on pa me so me mpe go pe di anga pe oh said the wi ase said the nsuo ye no sa na owi anso be ye ento on pa me so me mpe Abigail mami na what you saying why fe bibia boko de all right mama nyina akwa aba and the topic I share no obi brem letter be but then and next week you beka ho asem na enne the last time you treat topic bi na said nkrofo aka ho asem bebre no ye nya brain timi ya elaborate nti ye say enne ye be discuss na mu nyina mo adwen aba na ya hwe rabe bi and ono so de na asem ode abrem o se be ma wo ba be ware no ye woni na date kakra dem wono no date kakra okrom wiase ansana o hia ni kun no ana be ma na wo be ware no na be ma na aka kra bi na ka o ma ware be 3 months ni na o ma ware na dru so na da bia ni kun no ana sa ne fiancé ni tai bo na danfo bi din say na danfo bi ni best friend pa ono be ye omo best man enti ono de on ote o nyina wo twen se nipa no ebeba na nipa no wa brochiri enti ono so ni obi nante nipa no so kwa brochiri bateja ni kun won de wanya bibi fofo be ma na ni gine ho a opese omo ware wama hihye ne oma nyina awie machesa wade aka akra bi na edru so preko pe na be ma ne ka kire ne se na danfo na o hwe ne nim no be omo best man oba enti ono no okofa na wo airport aba wasi nti wo ha na omo friend so ayibo mu ake so omo ko bi gate no be ma na ibesi for mu a ne ex boyfriend da wone no atena one na atena nye se yi omo tena ye pa che kakra wono na wapie Africa ni mu a ne kun na danfo a wo ka so obeye best man no ye na ne ex boyfriend ne ho na o sig boy na anya nanim bibia boy ni hu ne yamhye no hwe nanim mo so hwe nanim oyi nani te se de onim no onti omo nyina pretend te se omo nim omo ho o se wontimi nka bibia nkere ne boyfriend ni nyina ne se onim se ne boyfriend is very jealous o pebe man pa nenso o hu se on kan kire ne se na danfo no one eno na ye ono so ne ex boyfriend one na nante da no ana so on kana no ntum osuro nso se wan kana bi nso adaachi bi na sam no kopia na koye deja o se hwi ni one boy ni ntem ba wo wonder se so ka kire na ni kun no bepene so na one na atena na ana se dien e na onye be ma no so na ba be ye we si no be ma no de o mo na danfo na mane
nti ono edien na wonye eja opani wa ha no monti ye be ma wono da be ma me mankwala nkasa wi ansa na yakope opani oyesofo ese pani kasa wi na chese se dwafo se den so nsuasa ati ma me sha free abna ho abna mo akwa ba aha edien na girl no wonye wo mo amane anon kana no ntum mechia etiefu nyina ene maadwa ba akope ene bre ni honum timpacho no messages mate ebeye se onka enkyere be ma no manenka enkyere be ma no efise eyempo se wahu se be ma no ye jealous na se nka onim ena nkokọ kan ya nka die na beba be ma ye jealous die afa na wo be ka kire ne se eni pass mercy menena enya bibi da dia na ebe koso obe ma na dream enti se obe ya me be ware nui madam fu ye yusu ohu no kra obe hwe ne sei obe fere ewo ni trim enti ensese oha ne ho kra se obo be ma no amane ena ne ye nso kra wo mu ne se ex no nso so an show bibia nso ankyere be ma ankyere na se ye mienu nyina wo ya adwen mu no ya ye adwen se nya de aye beka ai enti ehu hia se obebo be ma ne mpo amane omfa omade enhwe omutrim onfa nche ditrim mane kan kyere obi debi emane mo adamfo bia mpo amane because ana se ne namfo de omunim ne ex ba o mis na adamfo bi be hu ne ex no yes ana obehu ebi asesi ana ohun no with the current boyfriend and as the current fiancé ninti na ebia ebeye te said the nipa na has been forgotten and so send the namfo de wadamfo pa so ni mo ex boyfriend and na namfo no kura na wo se ohwe se omone ni kru ne ntem no ebewa enemrem ai mami nko na ho no mo nana no kra ho ne se e ade mienu ebi na oka na jire no de di kan ne se seka ni yeye no mankan se so ka kire abrante no ni new boyfriend no because o kasem no o se onini ni hobby e ex ye ex ewiase nipa bebre ho mu hia obi ansa na kire o makonya omadofo na akoba se one ne tena cheye no mu ye serious o namfofo oba no wo namfofo sa na be ma no so wo enamfofo abusuafo enipa wo mo ho na enye se no mo nam keke nkrofo ho mo ansa na be ma ba ko ni tu kwan no na ex ni tu kwan enti e da yi a enkosi sei obema no obeti enti e ka me nko a first na madwe me se nka mo nka nkyere no na so e ka me nko a se be ma no ye jealous sei one ne ex no entena senjwen ho na omuma be ma one ne entena senjwen ho no muma ne no so enye serious wa na ye hwese se si a se ni ku yo ye jealous yi ko hu se one no oh ba means betumi one ne eti baby bon komo bi na betumi amon pe kwan bi no mo ko pe baby ntena no mo ko shi obeye best man ama ni new guy okay we be best man tie dey a so pe bre bi no ne ko pe baby ntena omon kasa wo ho na omon ye omadwen se ye ni ho ye ni ho bio enya ade ya ade foforo asi wiase nso se omon na ya ade foforo omon be ware okoye mi ni wuni contact bia na se mi nyese me ne wo hyehye ho a ansa na mafa we wo achi no de omu mienu pe nim aha okay na se ekoba se omu disie na mu achire no be ma foforo ikoti mu na ene na de ntawantawa beba enti e ka me na na fie nhira ba nko ade a no kora ye mfansie eye de ye hyesu ade bi ye kata so bia epie enti ommo na mane on kankyere no na ntwe toilet ehrawo ase chaka ehrawo enso ase ebedu bre a namfofo ne nkrofo bi enim ebia anim no edi nsembeba ni mo di nsembeba nti ka me na fie nhira ba nko ade a one ba ko no ne ex no one ne ntena se sa no mundwe ho anya so one ne ko tena so one ne obibi ye biomo o munyina be pasumdwe de de enije ne bibia beba be ma foforo no donam pampa
bibi abeya asumdwe ama atamfo bi e won nkyɛn anka kyerɛ on betumi ayi o mama no ensa si fam ene ebeye se butu Maya o fele se be me a woni wahia nada obeye wo best man obeye ukun best man obetena fie ho be ma ni hu ukun hu se oni be ma ne wa dada enko ha no obetimi ayi nani se oh okay ama ware no o fele se be ko so ana mami ana se be ma ne se yent okay Brian tena ha ne yensusu ho ne yenwe ho na oni ne kwatena se a bibia nko kan so bibia ejamu nko kaka wo kan na anu ane eti mangudua na se na nsuo no ebo mu grrr no bibia nko basa abi boy mami me da se me chia etiefo nyina all right me enka me nko anka madwen die enka on kan che be man because udi niema sie obi a ne betena nkwa na nyina eye den a one day ebetimi apie ana uye wadwen so se woni be ma ne kohia baby akọ di nkomo a be ma ye bad woni nipa na dafo no kwa be ware no eye ne ya e ma nya bad there be o me ma ye bad ma ye bad be me ma ye bad che damase o ware na dafo no kwa eye ne ya nti woni ni ko ben wo baby a eja ni petrol so de eye den a na mo wo fie ho no de enye dangerous if you na bana betena ho na obeye best man na wo fie na nso wo fie na enye dangerous eno anti na me ka say on kan che ni kun Bible say odo kata ade nyina so say odo na pampa o ka che na obeti ase okay inti say o cheche mu che say oh eye me past me former boyfriend that time na me hu wo inti enye mfumso bi na mai na me na akohihye baby what you say inti so cheche mu che na so odo na pampa dia obeti ase obeti ase American easy sofo man sofo kum chacha mami musa se emema bema betimi ate ase se na damfo na wone ne nam no wone oba na wone ne be wade ne na dada nenso enye hwe enti ne yire na bonamane a omo beto akoso aware eje mu ana boaye ho medase de di kan nyame nhira wankasa ma wa hoden ne nkwatenten na etiefo nyina nso nyame nhira wo menu ama no nso nyame nhira mo de wo mu ne se maame on se wi ase enye obi bi ne bodanfo a ya na wo se ne ho anika ena ne ho osere wo se bodanfo nam kromu a oto ne nsa kwa na wato aba na ode ne nsa bonitinum ne yebo gban wo te sto mu as bodanfo we ho anika obusu yani ne ho no a ka wayesa no ka wra ho hwe ya wade bi owa yesi ani ehu a enye tan be mana wono be wale oba no a wono fi se oba no ne obi aye bibi da eti opese wo hu na opese oba no ka kire no eti be man wa virgin se be man nya virgin eti ma wono so ne won wada nyina mo wade bi a mo kan se pass ena fabrofo na mama present thank you where this one is a pass the pass is pass Paul kura say me Paul me mama wura fidi atwam na mapre e de akomanim na ewiase no mama yesi ani ehu a enye tan be ma no wo wani ehu ye eti aye dan na me oba no a bia me prophet kum chacha me wo ho na wo be wale me na makobie ma no ena be ma ya eye wadanfo ikura me ne na dada ena me ne na yese da me ye me makura de sa de na hye abufuo oh sa hye abu me sabe me yele no sese ne sa me yele no na me no wo ho ena mi kun ba ko na me boy ba ko ni twia na otumi twimi na do a wo do me de ade akura ba otiri ma che me pamo ya na dabi me wo twu nti na me de me ntumi ntwu wo twu waso wo twam ko wo twu ko esa mo pesa mo betimpo me pesa meti mo timpo anase mo hu nipa no kra di dabi sha woni oba bi ewale na woni na wale mpo no mame sabe woni be ma bi woye na anya wale mpo na se bi awu twom no hwa
na koto so ni be ma ni gina ba bi kora wakoma eje o hyew hwa obi a wafa wo yele da no wona na edwonso na hu ni be ma wo de ejo oya mo hyew ma me wakoma tukọ sa hwe wo sha kwa we be ma party we na no de we me yele yi ma me obi a wafa wo yele da na wo gele da men ne nwonso da wonya hu ni be ma ana na je eni ni nware mbom dabi ubenya BP sa me na me ka kira wo wonya BP abenya appetite B ese wara asa hayala oh eti niam bi owa ya se wo fifie fun ani a thank you eti men ko fifie ani na me na ye bibi da na me na ye bibi da ada be ma bi o ye papa bi anso ama odo no chese enya ize say why you word ye wi awale no no so ko fifie mo say asumasi say wona wo twen prada asumasi wona wo ye bibi da be ma bi a wo ye good bi anya sa de ne da yeah dabi what eti dofo ye hwe asema wo ken eye ono anadamfo ana wahu se nadamfo no wo beka kire ne se wadamfo na one ne nam no me ne nanante atwam na esa se me no ba be warranty na me ka no kure no de a kire wo efi so no na e ba be best man enti me fan se sia no fasie na na e so ba no kana no tum no pretend it se hwensi na so kana no tum ne se be ma e be hu se e kire yi wa be yi ana unse nipa de nipa nim nipa obi a de ti obi a anya hwe kra nipa kakra bi de ana be ma ne na fofo oba ne na fofo ku obi enim no na da achi bi na mbo mama hia na ade wa hyeda na no kra nyina mu nyina mo ye best man ne bridegroom na was wan me kra na ade wonim se oyire ya waware no one be me ya nante da na ne asem bebre na se be ma ne be hu me no wo hu sa na me virgin enti ohu se na damfo no anyone nante da ana say woni na damfo na nante da na wo oba no wa mo na mane ana wo oba no wo be ma no woni oba na damfo anante da na damfo insu no di na chi o ye made of na ono nyina otimi kura agya mo ho no nim se mo hihye ne o man ni ade nyina mo siesie fie ono mo o kodi dwaba wa agya mo mienu enye hu se obeka wano atuma na da achi wo kote a onko ka se ne je se mudi na chi nyina akora ne oma esisi ma wo hwe wo nchirechire mu na wo chirechire mu na ye good sa tam no sa na be ma na me hu no no nwale me na wonye me hu ade anya me wedding we me ni ye bibi na atwam ma yese se ne ma we say won niema bi ono ma yese ye di book to na ya tro niema bi so ade ase ka ba di for be ma di for eto da bi a be ma na nkase mpo a okowale obi no na oba no okowale wona na dan for kura ye bibi da eno na me ka we no etwa ha thank you etwa ha ntimi fa se me oda be me de enye me no me fa sa brentri wa ana wo ware no thank you ana one Abigail ene ba ya wo hu se Abigail na ye ne made of na Abigail so fokum chacha woni na dada etu be ka wanu atum aye wadwen se woni Abigail adada o be ware we oye we yi no onka hwe nkire no ana Abigail so be kana no atu no aka se me so madamfo no ba be wade yenye din ni omachi se da achi se abna ko hu se na no nadamfo na dada onka se tema woni ne kra wo ho no nyina na ne nadamfo ne dada menye kwahia onyere menye kwahia sen menye kwahia no makoka eti wonka me kai ya den mame o hwa ya wonsem bebre wo ho a e man na ti awade ase ni me man na ti awade ase no yensu ya de o ya wonsem bebre ono me na di program eba enu na de second train ni abufuo ba ene awalija ye ba ene ye hu a enye tan Paul say Bible no kura say ye hu ni ye den ye di kwa dance eti mani but anu so nkrofo so hu ye nkrofo ani so hu ye mame nkrofo ni hu ye ene nkrofo a won de won wani hu ye no ewia so obi a won pass obi o wi ase bia won pass de hu ye no won so ne de ye wo ho ena de ohu ye nso bi em so ne de wo eti wo be ma no we yi wo yam se wo dome no first no na ebia na me ye so ena ne Kristo Adom abedane Paul eti mabedane Paul you know esa wo hwa me Paul su bai no afọ ho na ye nyina na me muso ade ye senti Paul ne so no ede na kire se be men still wo nyina wo Paul kwa sisi a wa bedane so if se wa mama ne na me nso me nim na me sumi timi gya me ne madam fu ho mi tu kwan kura me se abna kono aduane wo fie ho ma me na ge ya kono no aduane ne ade semi kun so ne obe ya dada na wa mama ne madam fu so mama ade na kire se magi wadi gidi asem na ye kan ade na kire se da che me kote a magi wadi
wo de ma me twa me ho me kɔ me sweetheart na afia hɔ no na afia me sa asɛm we mu nyina wo pɛ na waka sɛ ka sɛ daachi bi me ko hu sɛ bɛ me ya me ne na tene wɔne gay sɛ wɔne na dada ɛna ɔmo nyina yɛ din na me ne ɔmo bɔ nkɔmmɔ na yɛ sere na yɛ we na yɛ covid na ne nneɔma ɛma me nkɔ ɛte sɛ de sɛ be nkɔfo ɔmo gimi miana me ngi ni sɛ bɛba sa esan sɛ ɔmo gyi ni sɛ den sɛ bɛma dada no obedi ho jealous ana ɔba no because denti adada fo mienu no ɔmo nyina di mechi ɔmo nyina ɛba baako ba wɔte fie hɔ no sɛ o kasa no o ka sɛ ɛyɛ ne ex ɔmo agyae bɛma no te na brochire no ɔba afoforo ɛnya de ɔne ne wɔ hɔ bio sɛ de mebra okum chache ka sɛ ɔka sɛ obi ani hɔ a ɔyɛ virgin ansa no mu hyiae ɛde ya bɛma no nso ɔne ɔba afoforo ne wɔ hɔ akwantuom endembre mu kura wiase na nya easy enya easy sɛ obɛhyia virgin ebi wɔ hɔ mu ɛwɔ hɔ batɛnyɛ kɔmɔ ebi wɔ hɔ kɔ apa na me de me da ho gyina me nan so sɛ ɛsɛ sɛ ɔbaa no ɔne ne ex no eyi no kura ne kyerɛ bɛma na nsa na obi third person ama bɛma nate sɛ yampa sɛ bɛma ne dɔba no pa ɔmo amini a ɔmo love ne yɛ stronger nti ase wɔ mu a ɔbɛte na se ɔnka kyerɛ ne brɛbɛn ɔnka kyerɛ no ansa na ayɛ too late mo ntwɛn ama obi ɔnka kyerɛ na ansa ɔmo bɛware o sisi aka 3 months ɔnka kyerɛ na mane ansa na ɔmo aware ana ɔmo ware wi ansa na abɔ amane ɔnka kyerɛ na ansa ɔnka kyerɛ na ansa ɛyɛ nyame yɛ nka bibia ne yɛngya nyame mfrem sɛ yɛ nyame na ahyehyɛ saa aware no na sɛ bɛma foforo yɛ ne dea no ɔmo nte ase na ɔmo adwene ne ɔmo akoma ne ɔmo dɔyɛ ba sɛ de sɛ kokum gyaagya keka bebrebe nyina ɔka kyerɛ na ɔfele sɛ ɔbɛware no me se ɔmfa mpaebɔ ntale ho bɛma no betie sɛ yɛ ɔdɔ papa na nya ani so aware dea yɛwɔ ani so aware ɛna yɛwɔ akoma mu ɔdɔ papa nyame ahyehyɛ aware ne no wɔ hɔ enti sɛ yɛ ne papa mu a bɛma no nkɔfa ho da sɛ madamfo ne wayɛ bi abi ehwe sɛ ɔbɔ na mane a ɔmo namfo yɛ no ɛbɛsan aba so ana still me fa sɛ decide sɛ ɔbɛbɔ na mane ansa na ɔma ware a wedding no bɛma no nadamfo no ɛbɛ still ɔbɛyɛ best man na sɛ ɔmo bɔ na ɔmo agyan ɔmo damfo yɛ no hwɛ a ɛbɛkɔ yi ana wo de mi busa deɛ sɛ gya adamfo ɛna deɛ bɛbie phone lines ntɛm paa na tie fo de ɔmo adwen aba nti yɛnkɔ adamfo yɛ no mu deɛ mengyin di sɛ ɛbɛkɔ so so ɔbɔ na mane a ɔbɔ na mane a wo hwɛ a ɔmo na mane brɛbɛn ɛwɔ sɛ ɔka kyerɛ no ansa na ɔma yɛ wedding no because sɛ ɔanka nkyerɛ no na sɛ ɔmo ware ɛno akyi na sɛ ɔkɔte wɔ baabi a even ɔmo wedding pictures koraa n'ani koraa bɔ so na ɔhu na adamfo no wɔ mu sɛ ei sɛ wo nana woyɛ me yɛ ho adwuma a ɔsɛ na sɔfo kɛn sɛ adeɛ wɔyi so awie wɔyi so awie nyɛ sɛ bi a wɔyi so bi mbɛma yɛ jealous Am I dangerous? Mbema ye jealous papa. Say so so just say it says sofukum chacha dey say na just on na dwun soda. Emu hu ne bema no. Bema ne ye mo hye no dada. Koso. E wo say o ka kire na ansa na o ma ye wedding. Eno kra na betimi ama ne chance ama wa pa obi foforo. Ama na ye the best man no. What you say? So wan kan kire no na o ma ni na damfo. Ende mfa hu. Eti obi oni ne betwa damfo ye mu because oni ne yira adada. Mfa hu obi wo kra tikeke na wate se obi ne meyere eye bibi ohun nipa no kra ebufu e be hye ni mu no ese se nipa no nya na danfo nti na e bi e be ha no na ye na danfo na we aye wa danfo no kra na be ya we sure say be ha no e be ha no papa because he's been my friend e be ha no obi kra timi kum obi wo ho maybe I don't think so obi timi kum ni Abraham o hwe a omo na mane breben e di nti na mema na say ma mo ye jealous so obi ni obi anante da oni na jai na se nipa ne ba close kakra se de sister na kan na je se nipa na oni na nante da oni na jai anya likely so mbese hia e dey nti na aya microphone slow no mama me dey still me sister se e ma ne mo amane o dey also ma ne mo na mane na me hwe bibi o se normally woni obi hia na obi sa wo ex dodo no kra unse ya na untimi nka ne nyina na ti obebusa wo zo na sabe ye no so de ebi timi bisa na mama ebi ana obra yi di akwasi wo amu akwasi ya nka ho na de na ti obebubo mu din we na mama nka jo ende mama mrem wo ba bia be me bebusa wo ex abebo wagimi papa
enye nchen we Jimmy papa me to sebe eba ne say na be ma bebu sa say ex be I say oh me ne nkrofo 4 na nanti na we ka ho na we ka ho na eye Jimmy o enye ni be Jimmy no just we Jimmy e na obi so ana ye ne say be ma no be ma na obo obi dia me ne na akufu adonu ma nanti da e na ye den e bi kwa na kra sa bri oh okay de mam fa na nye example na ko ye bia enye hu hia obi be ma bu sa ex akokan ye den oh eya ebi bisa o se bobo ex di ema bi o mi tin penisem da ebi ti me bisa enti wo so abobo ex a church nkrofo da mami anya da bi mi busa wabobo bi da mami da bi wabo ba ko bi wabo kakra sister say kan ho dia wo sa group boy mami da bi wow yes you da bi so na fe Bray ekranka ho ukwoka sa na ye den wo se yen ma titiu se eye na nka ye oba ti se nadamfo ba na nka one be ni kunu ne yes a enche na ye bu ye ni egu sa ne ma ye be fa no but mema se ba ne se obi fa na ade a ye ne ba eye na omuntumi stand Inti anya adi abema no betimi ati so fukum chacha nipa hu no so nche da anya virgin nipa so nya virgin ti unim so obi enti ade ti na oti say e asoma sia enti no watwe sekan mami onya virgin die but ebe ya say ube hu pass wadanfo ane ne koba na oti wadanfo ye good we chance ba akumu na makodidie sofu ma die won kan obi ane na dwen Madam we can be say awade ni free nyame a na se wo koka said ye bia ni free nyame beba so eto da bi nyame wo ma ye nimde ani nyansa ade bi wo ye wo de a wo hu nyansa etumi furu wonsa e wo bra na ye nyame na de ama Israel for apamada ka na ye wo de a on ye mistake ma Philistine for be fa apamada ka ne koy eti nyame wa me ye wisdom wa me ye nyansa ye wonim di sem kan ye wonyansa sem kan eti enkoken because o koken no kura na de di kan no say ye me prophet kum chacha pa na me madam for pa say o be catch them say madam for no 190 da wo yusu da oni ama na matoto ne da na kura me hye no meshini man 90 so pe girl ne upe oba na obe wade na uti say ye sofu asema mu kan nye story keke na mu upe oba pa na so what say wadanfo bi na da enu a keke na mame mame enye se wote yo oba no na bie na no aka cha oba amane a eti enye se dita ma one ne wo ho no na woni nu enni ho enu a na wo kwhye ne no men kan chela me hwa wonyankopon kora otwe kora wo kora twe na men twen se kan ya yankan 1 Corinthians 10:5 eba wonyame bufu ye Israel for wodi ni part 23,000 share from dakoro what you kura wase me ye nyankopon nkunfuo a me twekora ba se no kura no ho kura no Mose ka kire ne se asomasi dia wu ye obeya mankrofo adwen se nkrofo ntimi fo mu nkoduru nti na yesa nyame jaye no waku won wie ena ojaye no waku won wie ena ojaye etima dia meka me prophet kum chacha me wasema wo de ba ye modu na eboa pa hwa ebi esi ama mehu da se obi ekowale ababa wabi said ya wo kan ya we introduce obi say asumesemeni na ye bibi da ama ma yi etu kwankwa brochile ba oba ye obedu ye 2 weeks wosoma oba ni kurum wa top private car ma oba no ena osoma oba ni kurum oba ni free kurum uba no ena ohia ne ex boyfriend no ena o man left efa ne kwan so ena konkonsa ni bi akaida fo bi Taliban fo ehu ye ena ofre ni kun ena o catch them say obi te wo yile ke ma asumasi no no so onim ni pa ena obo man ni din kire be ma no dana oba ni du fie na ma me edi mo jensam e bai ma awade ye ni guye bai se ka be ma no ka wonim se o be ma na wokotena na yile ni ke mo no no wonim so one na ye bibi da ankan fa bufu ma yetumi fo bi a left e wo kurom ne ade eti na wiase no ma me ani ehu enye tan o ani ehu enye tan so ade ase na oba bi ono ma woni be ma dem pa so na mo doba na agise ububo obi din
so ebo bi ni obi okora me kum chacha sabi o fa che me sabi I already so na waso wo yile mu na waso na ni di dona sabi ne freelance ba na obebo kum pia ni ye kum pia ni ye na akobo George me dance pia ni ye me hwe wasom me George me George I Adom 106.3. I Adom me George. Ana wasugu so awutie. Adom I Yenbo Nkommo. Any my dear, any Jumedia wasugu so awutie from mommy a boy do. Mommy gold na Tuesdays. Pe ene yeshia na Jumedia de bro 8:30 pepe na ye de ahyehye so enne topic ayehwe no du yie pa ewo Adom ha de wo mu no se eye obi asem a wode aba be gya yen se o aba be ware na ni kun ana se bema the said husband ana se fiancé a wone no ba betsena no wano na waka kire na se na danfo bi o wabro kire na oba be ye ne best man na danfo pa o wabro kire wano na oba be ye ne best man oba no so woni nkrofo anante kakra na je se wagyae we na dako na danfo ne ni kun frɛ ne se ene be man na danfo na wo ka no wo ba nti ono oba no kra meye aduane mo muti oba no hyebe ni kun no ana se ne boyfriend no kitchen na ono aduane de ama one ne hoho na wo se omo ba no wakofa no airport aba be duru fie ago ame wakọ biom nipa na ibesi forma eye wo ba no ne ex boyfriend or then nanti kakra one nanti che enti nipa hu kakra be ma ni hu no ebo ni pusa but wa anya nani mu hwe nti oba no so pretend say de ono so hu hwe still pretend ni mu anom wo ne no na yebusa se obusa ye se on kan kire be ma na be ma no de wa na dwen ohun se na ne ex no de onye na dwen se obeka bibia na de asem bia ba then so ono so osuro se wan hwe ya no bi foforo ate ne no ene ye bobo hu wa ha se wonka anasa manenka sofo man me wasofo kum chacha wa hanom ene ma akentinka miensa e ka ne ho ne yetwetwe nkomo no sofo ye musa ho asem bia wo ka hye fom a epie wedding na homo ba be ye no anya hwe krom be twitwa pictures se wanka na se de mu nyina dodo na se wonka na no to with the exception of nana no na obi a se wonka na no ntumu yi se wanka na se de mod kan ye na ye wie wajutwa pictures de akwa go social media menkrofo ahu pictures yi ni ade ye kwa akohwe yi a akwasi na do shede na woni wa yi wo kura nyina kofa wo ba ko oyamje upra me kura ne hwan enkoda ne nsem bebre man na ne nsem bebre because ye wo eniema bi o wa maka no e de awale guba yeah maka no e de nsem bebre na eba so obi o wa bonten and aka kire wo say meni na twetwe pictures enti no waye me bibia mame maka to so nya me hwe a yeah if we say edu ba bia I say do akogina court udi bi mana udi for ene ma we mi no na judge ebisa wo udi bi mo da na etumi jelu udi for pe em so ne aban tweman so anente sa enti eno yetumi do kɔ reman eno no eti nipa bebro wa do nkɔ court a o miye na no nka so odi bi mo da o miye na no nka se sorry odi for sorry odi for da because self for now was wodi ene da na wo hia judge bi a obetumi ya jelu da na wo se odi for ba mi dibem di anata se me wasam kan na me ne aban na ebe tweman so eti obi ho no man bem na wo so wodi ene otumi presa na asam no kora eye ono na wanya good lawyer ni defend no ni jano eti wodi ene ma bi ho no man manye ntom ntentem ni ama bi wa wo de ye bo ntrene na wagye atom eti na je se oba na onfansie onka se be ma na pena na emu won pene oh man onfansie se bi hwe yan si wo yen e ma ibi kura tumi ye ebisa oba bi o watum so obi ye twi na ubi san sa oni aso mesi na na so ye virgin onka virgin kura me ma me nua ba bi me ma me nua bi ba me nana bi ba so I say e ma so onpa bibi nka nkire oh e ma ni bi kura ma trick ya won fa no oba bi patumi ni be ma be dane dem bosome so ade ase na ebi a ne boyfriend bi kura wo ba bi wo ba friend na na bi aso masi fura wa ya ka se be ma na obeda wo no wo firi ya busuam enso wo fura busuanem so ade ase nana ensema esie no ensema ya keka ide onye ni said achi oba yi ne relationship na say the marriage no say wan kan
ebetimi egu ana me de me kan say no kure wo mu pa ne say be ma fufure enye se waje oba na fi na danfo ne nsem wanje na danfo no wanje oba na fi na danfo ne nsem bi ekiri ansa na wo hia oba yi ena de to so bio mu nso na danfo na enye ni moja enye ni nua no enye so omu ye moja ba ko ne aka say enuanu mienu ne oba ba ko atwempra atena eye adamfo eye adamfo keke enye moja se bia me kofa obi oba me best man ofia brochaba sa na eye be ma ne nua na ze bibi eye adamfo ena fufuro ya nkoje oba na mfi dada ne nsem enti we enti ase so we omo betumi settle sa asem we simple ba ya hwe enti in settling the case no relationship no ene me fa say aware no ne ho ya ye ho bibia best man ye no ese se wo sesa no ana ase still ese se oba be ma odi na chi se ebetumi aye ye sa se oba no e de to na danfo nanim na mpo bia na ne es no kra be ka se ene me ntumi ye best man obetumi e de adwen bi sa aba na oma pekwan a omo be fa so ahwehwe best man foforo nti daachi oba fie ho an be ma no ne yam nhye no debi ensesa ne yam hye past is past teenagers had the etwamu a yes I na yet say rapture yes if e si ba ko in the flash abna mame wa keka wie no mfa se so kan wo de wo se mo mane nka na wo de ntro na sa nante na ade na afi ko ye ikira relationship e be ye adwuma de enko ye nsem bebre na na se wo de wa kan wie no o kan wie relationship no how e se na eso mo nante na damfo no ni ntwa damfo ye mu ana se o mo nye den wa koye be ma idie o kan wi a ense se o ma na damfo no be na yire biem set say efie ho no mane ma na damfo ne me na yire biem na o be cheche na damfo na bo video ana so o cheche ye aboduem se won se de wa kanes wonim na be ma ne abafie o be da ho no gentia ne so very easy say on be ne dia wan hwe agentia no be so enti no say na dia wan kan che na say earlier wo ka say kama ne kan che na wan kan dia na say mo hihye ho so de na mo nyina mo wo fi ho no mo agentia no enso so ana eno dia say ne ani ehu anyetan ana so eno dia payo na so payo eno dia say omo nim na me kwampo no say nka chire kra no be ma no esa te no bisa me ka chen sentesa they say what you can be say chantron so say they so I didn't know what say me ma wo hu na wakoma kra ya wo ya e to be ka say nya no kra it is a wo dey fantron na nantes we dey nya ntro ma Abraham ne yele du baby so se ni nuaba kai enso say do awie akire no ka baba kai ka ohin no koko yusu say wan kasa so a yusu we nyame a yan kasa basofo ho ye enye nyame a ofie ho wo ka kire wo hin so hwe na wanfa ne nsa anka na ye obi yire na ewura no suro na ye ne yire anka se nka no so control no twa ye no ke koda na ibone Abraham so anyusu se nyame wisdom na ka bia ko no so no ke ho nan kasa no Bible say no so de oye no na ye na aduane no pese hwe ne yie ti o ka kire se kasa ne ya hwe me yie na ye aduane na ye dufu de penti ma Bible say boni bi o wa se wo di nyame asem famu di ane ye wa hwe na be da ba ma me pacho 1 minute Bible na da wono yesua de bia won se ntina 1 John 1:8 say ye wo bone ye kowuom ene ye wo de ba we asem no kan na ye innocent o no feel say okọ hono ma so ode ne yire ne kire se ni nua ba ene je so mbehwe ni ye ma obi anye ne bibia na ma ye nye ne we ohene kura behu se wa bre na oba enso se ko ohene ene ne kwa akoda eti ke be wie chi ke be ye bone de ama se ma ena me ka se ye de ena ne to nchen so a wan yusu se wisdom na ka yiku no so I say when you say wisdom na ki eku no eti edu ba bia ma I say pacho ye ko ba fore se de be ya yengum ma pacho I say akwa bi a wa no mo nsambo ana wa kwa brochire na say wo de we yire mo brori bi ana de no ni oni obi nware na nipa ne da se de be ya obenya pepa ma nyina so ka ho bi ma I say akwa bi won wa no mo nsambo wo boye wo ba o si kurom no didi asojafo atem soja for de mo na mo nsem hunu didi asoja for atam sabe nkwase asem sabe nsem hunu sa etu opie ya no
eno hu asojafo maako be ye 20 akwa ni gina wo sa no de no sa bone ha no de abone ya say o wi nsa kekensem hu no so de say o wi nsa kekensem hu no eti edu ba bi a ma hwe say one you su wisdom bia no one you su hwe ma eburo chira ye kwani ade eto de bia asofo ye passport kra okokra nya udi thank you asofo ye edese ye asolema ye eto de bia bank statement kra ade ko American embassy bank statement nya wo de ya enso du a obeka say ye wo de ya eto de bia ye tumi ye connection say me minimum asofo ko omko abroche ko ye DJs wo eti ma ho ye wade bi wo wa say wako embassy na wo papers guo na wo pa burochira ko na buroni ya bisaw ade we wo atum sa ade we enya wo de ya no buroni ya bisaw e ya wo de ya wo se wo enya wo de ya ma e wo no wo ye sofo ye eda enso be ka se enya wo de ya ya wo de ya because that moment ni emergency unim na ko ma kwaye nkrofo bi afaso tie burochire no ebi ko take mo kan say assalam ana political thank you of course mi kuro mo ntokwaso Ghana ntokwaso ya Ghana ntokwasia what is here me kopro se aban hwehwem yekume aban hwehwem acheme enso me ke wo ya asoli pani o wo ye sofo pa but enye ade enye nso enye enso wo de ko ma me ka to se ma me ka to se ye wo se asalam dia be nkrofo take no thank you ye wo bi on so a wanye sa Ghana say no odu ano ma ne ho ka me ka to se nam nam tare nam tare eti wo ma ya woni ma bi wo wa ya said the opposite chen say nipa no won fa nyansa kwan na won fa ntwantro bi na won fa save relationship enye nyansa kwan o but for me suro ne say said the penny for say wo kan tam de sha nwe mu a epie asem wo de to ho na wo decide say me nka kire mi kun asem etimi ni asem hia da ku bie bi kura na wo anti bi o cousin bi etina brono kura na se fia na be ma no kura timu onim se one yiri na na wo ho no na preko pani pa na ba be pie so na num na se me hwe movie bi a girl bi ni kun nya problem kakra be ma no separate from oba no na oba no konya be ma foforo ne na nipa onya no yo hen ba eto omuko pose no ase obi a oni onware da we na ebusa say are you married? Or say no and the yi na kira say na wo hen ne ho nipa eye be ma no ni kun no cousin ehwa na obobo ni din e no so ukun asumesi o hen fa get a friend osage yes real life story bi any ade no obusa say ukun asumesi o hen fa no abegina ha say wo be wan sofo e na ni nsem bebre ma me 1 minute na me fanye enam adwuma ewrade de ahye senti ye consultation on sister bi ba me nchen ne ho ofe pa be 35 years and obi free US or be ye no wedding na sister ne ba me nchen sofo ne doctor de man utumi ka wasem kire ne because o jiwudi se nyame oni so obi ente 35 years ne ho ofe wo gina wa sister wo o chese o wanim wo akire sister no o ace o HIV okọ check up no yes o HIV we yi ni paper kire me office wo no so ade ase o HIV any ade ATM komodie ma woni me di nkomo no so ade ase na say be ma oba wadi 35 years so ade ase oba wadi 35 years will be free US e be wale no o HIV ma ye mi se ho say ma dodo osen anya betumi ya bie onwano aka kire be ma na o free US e be ya no wedding na say bra me pa cho mi o ace hey e ma dodo osen kana no ntum no nware no ma kosen na mi bisa o me eye kosen me se e ma dodo osen ba so for no de e ma se me asam kan se e wo yo ba ana o ba bi wo ho no na so wakoko draw enough no decide say won ka o ye widi ni be ma so for o ye we ni won e te se de wako ware be ma so o ba be ware wale onim se de be ma nya djuma o ye widi fo eti enu de nye se ye ka ne se o ka ne sa wan ka we se ye kura no se ya fanada ana be ma bi rape ni da ene no de on kan kire be ma no kura all right but se wo HIV a onim se e betimi aba na se be ma no kura betimi anya bi ma na o se o ye di ma te wase 100% ba me question ne se e ma dodo sen ne beka
ɛna mema dodo sen so ɛna bɛka sabio ma yɛnkɔ no mema ne ɛma na memfa ma no nsi mema dodo sen ɛna obepia bonten mema de yɛbɔ awe kyema a wɔbɛba akɔbɔ awe a wɔwɔ awe na wɔbɔ na konkonse ni bi akɔhu no ɛwɔ hotel wɔso de ɔba akɔhyɛ wa wɔabɔ awe a wɔbɛba fie na ne yili bebi sa ne sɛ mahu sɛ anasa mate sɛ yɛsɛ hotel bi wɔ asomasi so anso obroni we so wo de ɔba bi kɔhyɛ hɔ wo atumu si adwuma so kɔbɔe ɔbɛka sɛ ne fie abɛfo pɛsɛ eku no ne kɔmugu na ware Gama Bema nka Ema nso jigu onbody mu won so wonka na wo your ba na wakoye mistake eye bone o men so say ye papa eye bone na wo ba akɔbɔ awe na wo ba ya ukun ka kyerɛ say woni obi akoda so ade ase ma hu say yaso woni obi akoda na ate na eye no kore odi one What do you mean? What say? Oh, that be ma. What do you want? Hey, you no correct. That's how the other be and go for the wine. Ma, oh, you want to be a wa? You the co woo. Born in the way, yeah. Hey, you wouldn't win your coupon tem, Sirabani Fatcher. Bonnie be a wa. Hey, the man in Gazo, do you want? Why now when you made actually zero? Now when you made actually 2. What you did you the wine? What can with the wine now when you ma or pack when you ma? Need actually. It's nice that the opposite and say and send you high and can. Aye, ma, Emma, it's any pretend. Ma, Emma do a sub you fatch me or my sakawa, a your bonnet, me a sofu. Prophet Kumchacha, a bonnet or bawa wali a kawasha. So for some time, me busasa questioning me, say busebium. Wow. What the driver be a befi say when a new driver? What in the bed fee no? Or yet who na no? A ex. Omo money. A wo driver. Would you watch the beer? A yere ex boyfriend. One can't tell that story will be so the breme. Those are not me baby for. Oh, and I nip on the back. Okay. Bear man nip kuni a software, and nip kun put a software, sir. Niku the driver e be fi omo boys quarters niku na kan opamo ne driver no ne wo no so kope foforo ti da ko wa no de ba nipa driver e ka no de ba no e oba no ne ex boyfriend omo na mane na on pretend ma o ka tell me eden o ka tell me wie ya oma nipa no ni we chi ma o ka tell me wie ya ade e chen ya na me je me safoa me je me safoa every driver ne ho so they say because we bia me hwem pempen so bi asabio aba antima de besan enti so mane nka wo ka kire me eden enti o mani pa no da bia oni wachi no fa ne mrefie mehu o twu no mehu enti me de an so wo twu wachi wa wie me ka na sese wo twi twi a wo twu ne ye pass sese me ka no twi mehu o de mehu o ka kire me se akwa we yi ogina wo pa me mama ne ka na me hwa akwa we yi ogina wo pa na dia me furoi akoya furo da o da bi obeja ka di dia person je say o wan kan kire wo na boy no wo fie ho no haw da bi some minim dia minim e na minim no so no ha me ma me pa cho wo me de ma no siwe na TV so me kan bibi wo so say yade bi ti say HIV AIDS so for nya botre ma me da for me pa cho frame sa bre adru so frame na so ka bibi kire me and the story me sure say watie no dodo na e obi asem a e na jese ne asem ehia no ankasa wo ba be ware na so be ma no a ni ku de na ba ye ne best man e ono a so ne ex Bema na kana no atum ono so se ono so kana no atum no suro se onko so kana no ntum no ware bema no anase omo na mane so fukum chacha se o kan ye den ma bema ne nam ne baby na mo so mo wo ho na mo wo fie ho betimi aba betranse mo di nkomo ene ade wakọ ne baby a mo ma anti a enye me ya o so dwe ho se numbers ne 0302 216 561 0302 216 562 0268 499-347. Obi some born in term 0302 216 561 and 0302 216 562. Pacho numbers me no pay 0268 in each other anya juma. Hello. Hello. Hello, baby now.
me baby papa ya me kasa fi kwame kuma say my bed eni mo han me kasa yo pa ya pa chama mintie o yo we dey me me bomba so na what here profit ba ko pay original one atana mami the me can say e ye pa so say mo dey sofu abem na mo sa be ma ba ko ade abese mani be ma no wagye ho ma e me na o se me na siu ti go oken na me ya dwen he wo be ka tell today say unya ba na onim na me tinu funka den say amana nka hibia ade enchen so wali wie ni kura na chi be ma na kata kata so 15 no kotia ono ana asem amana ka fe no ye me jealous love now so be ka tell say da bi nya mo tra mo ye dai ha o se me ma mo ye dai yeah jealous mo ye jealous yes oh jealousy pa now even tell me mere kwa se tem se bia o dem o ko kwa me na video ti se me jaw love now so be ka tell me say me madam with a peace and joy your madam will take program pra o di foko aplaku on sit program na me sham don't show so be me na mama fa for hello hello good evening Miss Sweetheart mpacho first and aka safin me dia be job me say myself all right I be mpacho mama ntie o I come in kon country no on country no yes because if you ask them if you ask them see I was say okay see the be man no odona en fa ho say bi oni na dan for na 90 ba no eno dia fa ho and you said yeah of family it was something that happened in the past no money now for you see I was say okay no so one amane yeah I was so bona money no one can decide so be worry na on baby mami musa so omo na amane breben e bra o ma ware awie oh debi I was say a year before on be worry na be money decide one can before yes me father similar situation okay no me can ye obra wonim se na be ma no wonware no me can ye because now I was getting married to me ex no na down for enti ba me no me sia no and I me can be bia e chere enti sama me sia like you it also can be bia chere say one no oye ba ko pe oye ni say wo chere mu kakra oh debi enu de hu hia ano fedu o fa hu hia but obabi wo ha no a chere m say we no oye ni say oye ha wo de da no enu na ye jimi je se ya o kan no me bo ma jimi keke wasu bien jimi ya o bo chere ni na enti no before be man na down for the be man who say yeah wo be worry no wa dey see madam for da na me me di kan abo mata wa diga sa won enti enti na mu chi wo se adamfo o boyfriend adamfo ene na say we kire ewechi enti anu ti na ne bo anfu no nka ye na adamfo pa anu anka be eno mpo na nye easy ba me kan no kwa ne share ni nti na wa ye okay but man den kaman kan dia nka a problem because unim ya ono ba be ka tre no ba ya hwe wa bi se akoba ne se o de abi ma me fa nto so ye nkwa yanim why nyame nhira wo ma me fa foforo na emu mansa na obi so say what if the ex decides that if you are not going to tell and I say if because your husband doesn't know if you want me to keep quiet then I would have to have sex with you Mama fa foforo afi obi beka say ukunim ama mama me no anda ba akwa ntwisu ba akwa meka a kire ene so be ndे wo so ammo na mane hello good evening Miss Sweetheart mpacho first and aka say free what your family knock me say is Legon you had a compacho me say mommy yeah na dey ni so kanokra o ko kanokra ni say ya wa okonya asam kase ade na mane kanokra me kura me ge ana oka say my best friend anyway they said that day na ya wie no relationship na si ade na je say mo ya jealous ya dey jealous me dey say because mo ya jealous me dey ya pa ya pa say my best friend anyway they see na me be we dey have a catch am say where dey no cry yan biem ya twom
Yo, and I'll come and say, I mean, papa. Let us all know, so let us say, Mamma, no crest on we Joros, papa. I do be so kind of software true. Let us say, one way so, Bema be so, not for the found only what did that, Grammy, I bet you. Hello. Hello, mommy. Yes, my darling, but your first and I got a friend. Your first free because every I will look for Hey, every year, who could I mean? Every and my means you, why? Mommy. Me watching a crowd, me saying, you know, as a way a trophy run, I am. We and trophy one, I am. And I bet 2 class that's a cry, Vicar. They can't say, me. Hey, young dear, I can say, I've been a cast of no champion. As a way I need dinner, or body a crab, no cafe, no credit. It's a little and make-up. It can't trash, a papa for a young son. Because I know be the papa be a mamma. Some are made a change on Hawaii. I say, Momina, young dear, no be down the country, dear. Me know be. Why the not to call because I'm a cafe, no credit. Like I said, one book. Like I said, I don't know what I mean, and put that. But I say, nipodin so. Hello. Hello, good evening. Good evening, my darling. But your first and I got a friend. But you're very Christine, because I thought you Yo, Christine, but my deal. Where one cabin? But, I'm coming, I'll make a didn't. You might do so called Yano Crow, I say. 1890 that is or who and as or since no busai. Or Tino beside us, or what Tino or beside the climate and face as I don't know or something beside you, dear. But also, I catch and say, many as me say, I choose not yet. The bad old man who crowd no catch and go with no ben if and Uncle Lucania must be. It's a young Kamenka. It's not just a woosro, so one here I catch and I won't worry. Oh, why? And you say woosro, and I double. Tieni obeka wanu atum na jese wa ware no. Bachawan. Na nti wo ware ni wie dia obetimi abona mane. So ware ni wie dia no kra wonka. E bi okwetema wa bisa dia. All right. A memo problem. A man so wo mo de. Hey. Go next one. Yenu bi o say tell him for what? Me, I will never tell him. Yes, men are jealous, though, but telling him will add up to his jealousy. And will always grow suspicious if he sees you and his friends together. He might even break up with you due to that. Hello. I agree with Sofukum Chacha. Pa, I Deborah no di Africa as well. Hello, Bemena. Hello, good evening, ma'am. Good evening, my sweetheart. Bemena, but your first and I got a friend. From Kofi, I am a cousin. Hey, Kofi. I have for another abde. Kofi Bajo Maminte. One can channel cry. Hey, I also damn Nadaba. One can channel cry, and now we'll be. One can channel. You mean for a jealous pa. It's Kofi, yeah, baby. Say, awa, let's say Chirieta, Ubunfu. Maybe Bufu, but in there, main food on Ampo, Libya, one of young Kumpo at Tatawe. Well, I'm doing young Kupan, Poneris and Ite. So I don't go for it. It is a image there on mankind. What we that's what's important on a different. No more what about Bonham and there will be a 1 year was in a day. What one obey or Billy J. Billy J. The mom Bonham and there. You know, 1 year. Yeah, there back at you. You never back a cry. You know, fine. One to say, none of no more work for Bonham and there. Why would you, JD? That's it. Yo, Kofi, but that's Papa. Hi. Hello. Yeah, hello, good evening. Good evening, Miss Sweetheart. And Pacho first and I got a friend. Me Pacho, me din the SC. Mammy, yes, dear. Me mommy dear, and Kamenka. Me mom dear, Menka, but me similar experience before. My husband, I'm in the walls this year. Bemana, me no call out. I didn't even know, say, Omoya down for. Ain't I didn't say she, and say she, I made a Casana. The husband and my wife, you'll be sad, the ex, and they say, or let me call out, I know, so you need hope you.
na worry 19 years now. I bem me kunu no onim say ye call out. Na guy le see any hobium. But he wasn't offended. O ka tell ye ni hobium de any person worry me wo hu kwan na guy le see why not? Up to now ye friends. Guy now worry the friend girl. We are not friends. Uku na ye nadamfo pa. Oh, nadamfo pa. Ana no ne wa call out no obusa na permission sa na wo ware. Oh yes, who say we're going now uku na on sheda anya obi atama oba be ware na ne nipa no ye kese a. Oh no you be ankasa. No you be ankasa but no person clear conscience. Na oba be wa no say o ne na call out o say an tipa cho mitimi ware no. So on person obey bibisa wa be je ne girlfriend e fini temo anase bibisa. Say jama no e Pentecost dikin yo. But many who said no person clear the conscience. But up to now, no. Yeah, okay, 19 years. The other guy is not worry. No, you're a very good Christian, wow. Oh, baby, and now sorry, complain said I never up to now. Now, were you his first? His what? Were you his first girlfriend? No. Now I call out severally. Maybe someone send me, maybe some TRD. Now, me pacha wo na wo bro no so ana. Oh, na me bro no so. Honestly, na me mom na me hu ni say. Onu mom bro me so. No mom bro so. Sa na me na me hu no. Because na me sua adwuma. No ye adwuma o big company a. O di good salary. No when you chen no ana. Me pacha say. When you chen no. Oh, he's older than me 6 years. Because me person me share where he like asking you ex, you know. Me too questions na se pa but na ntina mbuza onye good questions no me too se pa but there me person me establishing is there is real love. Yeah, exactly. Not the one my person be offend you. Yeah, na me so me peno. Then Mami Kabibicho, your husband is 1 in a million. What's it? I'm telling you, I know. Kissing a phone when I catch some mammy a boss and me say, oh, you're 1 in a million. Mate. Papa, Mr. Koi. Ah, what do you mean? Oh, the Aya could trump when you get a nose. When I get away, who and him? I want them. Bye bye. Okay, Mammy, give me final one. Hello. Hello, baby, I'm about your first and I got a friend. But you my James in your centers. All right, offer James and Pacho. I'm going there do. And come on there, own. Come check out still in I said when I saw the young Mammy, we are the kind of question of me come sit me, no worry, I'm catching you, say, man, the boys are for your man in Chemical. Okay, yes, a man in Chile. Money, you so quiet because you have a way of ex boyfriend coming, Marin to cry. And better make you be who won't. You better move cry. It's a man, no more can't wait a minute. We had it almost for. I'm waiting. Or still you're waiting for. It's not just only me. I drink some way. Maybe the other say, Mammy, Mamma, you could hear me. Hello, young qua, Beman, I'm with you. Maybe I say, what you me are, maybe a 1 day be. Unam. Na Michelle and you can see the Michelle boy and so. Martin Ben say, ah, and you miss you. 1 day you must see a good boy and must see also you. And they are not calling anybody to what you. And Martin Ben say, ah, go for him, that's all. Well, Martin Ben pretty things, and the other by coincidence, Michelle 2 times now, who I wouldn't do what she. Until me better me who cross a beer, boyfriend or old boyfriend. Because I wouldn't say about will be a deal just of the deal, but so far as a woman would be able to you. I would the auntie who actually be near Ibia Kakai be any home. And Yamisha, what's it? Yamisha, we are tough. Yes, did you do too much? Yamra studio, I will be kind to see how you'll be on your name. It is a Ghana phone in our jet to Musang. Ghana for nyina agya tum se for now dear na che se ehun ko hia so obekwa akoka kwanu tum there's no point say obekwa akoka say ya na say na emom ye din na de tena ho na ne be ma no wona tena na so ba no ne tena da chi obebusa wo na waka kire say o sidi
nipa no me share dem me mo de me share dan agree mo e mo de Emerald studio no afi obi afa na adwen good e ti sofo okay ma memra ha nana sesi ama enye den sesi no me hwe woni mi busa wasam mommoa me wo honom kakra bi ne fancy okay woni wadanfo bi ko wadanfo ba enam the boyfriend oba be ware no what date ni da ese se o bemben no with the nipa nana metimo se David etwam said the na first one ne te no ese se different bam ese se different bam kire se mpanyifo kan bibi se aware ne kwan wa aware anya te se woni obi ntwe mpana keke ana se wo wakoma mu no tirim se we me fa na yusu no na meja no aware kwan wa eno ti na mfiti ase no me da ho gina me na so kra se ye ka se ese se ba era no one ne ex no Emma Bema ni hu. But say no, ye tiefo ni omo efre no. Betumi de advice bia bam say eno na ama waregya adults no wi ase. Bebre because you dey anyira. Yesie no waware mu. Ye de no kuresie. Ena ya fa ye pe wasase we so de ware. Ya fa suban boni bi. Ene ye de kwa ware mu. Enti panyifo bu baby say wa ho fe de wo bekọ. Na usuban no wakohwe sam na won tro no ebeyi wa pie enna ama sese ukọ baby a ye divorce a lie wo ho obi be ware the same week na we den na agija asai obi be ware me kasa so hema kasa amidi tu titro me mamu ga namba ye kwa ware a de ye di kan ye pass no yem flashing go na fufro na ye hu se ye ne ekobọ bra no yenji yetim yakoma mu ye bibia mu na be ma ne hu ye yie ye ma be ma ne hu ye yie esansa mi ankasa na nafia nhraba metia mi de bi etu me hofo mi ye bi na amboa me etosu mi enu mi ye ya amboa me ti masua bibia firi mu asua de me nananom ede kire ye yanke ye di so ankende nti se de metie aboa ye nti se no kura bi wo ha ye nka enti no kura wo ho a wo hia ba ma ne hu se wo ye kala sei ti bia sei na wo ba se wo nti se bio ese ni padodo no ba ma nankasa so ko nipa bibia firi mu ma we use ana mema ni o madeda menka ene ne yende o enti se aware ntumi last year ntumi ngina wasase so titru Ghana mamu ha okay nana bra ni ntima me kwa hanu aware jai so sin said ye ware sese no kre ma me kwa hanu mamra obapa mame ede na manye sene nana kan no kredie de eye na emom situation bi wo ho ya na no kre kana ya na ye de aha nti in this situation there still media me say hu hia se obeka eba west kra na o ya che no oh akwa we na we dey na yesa mbo so just say yenya entrontum good enya se de bia na yenya entrontum but we dey sene mema ya akrafui hu hia se obeka na media nka ye west kra oh abrante we na we na me ne kwan o se me pembre bi atwam we abi anti na me hwe hu hia mpo se me ka akire okay but hu hia se obeka hu hia mpa ma me ko abi ho abi yes aha asa akonya na akofom o adan sorry wait no aha sane to na doso ai o da say friend abowa o to no yego Miss Mijina me na so say on kanokre no esan say one kanokre na dachi unim de ebesi but enye time bia say obi ba be ware wa obeka o past say ebia meni we hia na meni we hia but situation we na de e wo sa utimi kanokre no na dachi ankofa asem ambrel enye say betimi atete o ebetimi hawa be ma no kra oye na danfo no betimi blackmail you be no obi kan ye no obi kan say what if the beman who say one can't you na for bound channel catch say one can kore say one kan we are make catch na miska say yes one meda ana say yes say eno so be any day so for my memra ma me so me gina baby a me gina the men kan kore aboa odwan ni so
me on Sanada baby me jina na me jina ma kura twe a won twe no enti se me ma de ma ye mehwie nsuo hye agu so ahwie nsuo nu agu so adidi watem me ma de enti sawo me ma de ma hwe be ma kura twe eye di ma yaw di makum di masiw be ma kura twe eye di ma yaw di masiw di makum be ma sa wo twe kura moja hwiegu de de badon emfa sempema ma de sa atem didie ni ade za de na ho ofa cheme hwa wonan e na hwa wafono e na de oh dabi ma de no eti ni ma bi owa me prophet kum chacha de ma me se ho hia and a second man ya wade bi owa said ye me di kan ka choro no eni ehu a ya na enye tan eni ehu a me fe se eno no emfa bone ma eno enye tan unse me example bi na me ye biem I so akọ hospital na ya wade bi owe kum ni pentem enkrofo bebra ewu bebre ye mo kan se pressure na pressure thank you ye wo bi ono ma onko hospital me yen check no na ye inkanjanse wanya HIV wanya yade bi enya yade bi odidi wada da be ko hospital aye be ka to si wanya HIV ba bi enfrema bokọ na ho na adi na chi na de wo ko so that say masa ma shay me pa cho me di wie da no ni ye program bi wa Adom ya me wo Ghana ha nyina ya no obi sole ya na DNA asede be de ben shay se me wo Ghana nyina aka se ekoye DNA test asema besi Ghana ha asema baba DNA test eti me prophet kum chacha me wo ba me ba sabi impred yas abontin so ni bakora ye fa siesie no eye ni ye ehwe ni di ni ko school na me ba e free ye na bia wadi be ya 10 years ma hwa na kama de ni ko school ni ade na me ne sabe ne ma minya program na ma sole me se me kwaye DNA test me na me pay yade ama me ho because I love my child, I love my children. And so ni meje bia apart from wo. Thank you. I know the sense of asasem na kan de me tawechi. If you say hwe sa DNA no sabe enye nsem papa biala. If you say se wonko check ya akwala na e wo ba oh wonko check akwala no hu se ne papa ne no obi ama se oba be claim e na hu se wona oyire wo hompo ne se obi afa na ayi friend na se okoji woni pa ne so enti ade enti na wo se menye hu se ye enti ne me ba na me ne oba na wo no se wona ne be da no ne nyem ya wo ma wona waje omo obi ama se obi thank you ade enti na abeka se no enti wu jan kwala ne hwa na se wu jan kwala ne ya ana ma se wo ko check ajibe ma wono ne ma okwo check ebi kura abe check be wie na wa hu se wo kura se na wo ngo thank you ana okwo check na hu sa enkwada no mienu no kura anya wo ma e ma wunya yade foforo mesi meme wo ga abe check be wie kura bo se na kura na e ho na abe kan kai e ma ye de o mama wa tutu omudi ehu se nyina anya wo ma medisi no e meme wo ga na nyina me prophet kum chacha me se DNA obi aka so ye bi aka no patutu obi abefa huti ne yele awo be bo ne yele what na papa media badge me wo ba me faso nyina wo mo papa e wo no a wo cha ma wo de ma hende de na wa akwala bi ha wo na wo hu no pe papa ni oni pepe ana dia mo dan se no na wa ka se ana akwada bi wo so ama wo hu na sofri bokena ne hune every Togo ana na mama Susie Herbal Center say men kan cho say sabre dia omo wo CB soap ayade ye pedicure to de bi obehu obi ne nemu wiwira ode so be shiti mu ana de nsen omode ane koto bi fa ye pedicure kama na onemu entimi na honom na okuma entimi to yem okoba bia wo benya bia to ntipa jobo mode ane koto bi sisi ade CB soap age ba bia wo mo wa propro obu honom abo ne nemu kakra bia na nemu papa ne nsuo ni ade o hye socks enye yi me pa cho ni nyina koto bi na etimi aboa Adom color party eye on the 16th of March ye nyina wonim se presenters e wa Adom nyina ye nyina ye wo ye colors eti ye nyina ye hia wo Efo Sutherland Park na che se ye de color party ye de ahye so ene obeba me kra po me color kra and
obaba je se obo hu se je se obi age ne kala nkasa ye ne ye nkrofo nyina bra bi na je se won so be have fun ye no ni agro ye no ni asa ye no mon komo ne ade na je se ma bibia ntimi nkoyi nyame adoma eye on the 16th of March eye ewo Ifwa Sutherland Park bomodian na bra bi time no eye 9 a.m. I ekopem 5 eti pacho bomodian bra bi na ne da no wo ba dia kalese no wonim se me mechi na wota ya e green a shawade na fabra de wuta na chi se ye yellow a hye na fabra wa pa wig bi ni ade wuda na je se nyina da no de ebe ya gro e ho be ye de ankasa na bibia akoye na mo endpoint homeopathic clinic se men kan jo sa so se a nyame ya domo a wa china omo ye prostate cancer screening a free screening for men. Prostate cancer pacho enye made nti oba bia hwe na wan ko se ko check prostate wo ba ni prostate eye be ma na wo enti wo kina bomodin se wo ba bia be bia be ma bia be bia wo bia ko ne ko check prostate hwe de ya wo wi ase ne se wo be din yi wani ato nche na wo be ko ne se ye de afifi wo hwo ase no se ponti na afi na ko ha adwen ko na ye check ma wo eye free screening o kina ewo endpoint ejosue nyina ai na titiri ubetimi akode ewo enkran ha no mo eye de ewo etema aha de ewo spin test aha bomodia ne ko hono ende okwa abukwa to doctor nkasa doctor edudubu ati nkasa otuetua na won check you na bibia enko yeye aye bre no aye bea ne sa ye sore so na emume ka che osasomesi no kwasem ne topic ye de baye no ehu ankasa hwe no kure uka no kure a won ohu fi abiri nyina na mame nka bibi nkyira wo nipa ye wa hanom nipa mienu osamiensa mu nyina ka se menka eye no eye tro kanokura ne kyira nipa no mami nka bibi nkyira hwe be ma hia ofoforo a no nware ya sabre na odona no edin sabre no be ma no kura nso betimi aka ne nsem a kyerɛ wo ma so de a kyɛ no ye nware ye nwie ya enioma bi wo ha nhyɛ da anya abofono sa eti ubie enioma bi so na wo ka kyerɛ obi wo enti na wo behwe ma bebre etimi ka kyerɛ omo efe na me ni we na honom we not to say wo ne me kura be da say na wo ye ne be ma kura to say sabre na enya be ma ya wo no kwasem nie be ma no nante duru a kyira me na me ka kyerɛ wo Beman, and I think obi and any obi shia one kind of secret. And so the early stages of every relationship, no, our relationship share down code deep, no, and some baby and share down yabote and then your buffon, sir. It's ye be your catch and say, Yakosi, what have we? Oh, minimum no. Ebi our pet me, what you catch and post our pel. They be a numpo number, what they meant one and so. We were pemmis out. Now, also, eh, sir. Oh, minimum says, I want enough minimum nipa. Na you any, na beman do your can be a wonka. Na mu di sie hwe okun betimi aware watwem pna wo wanim ke fepefe just because o hide certain truth from ono ka no kura ne kire no nyesa one oba bebe fie ne na be abeda ye wo meme bi wo ye vindictive or betimi ye wicked towards you just because o hide certain truth be every my chire no hu ye eti so hu se no kura se eti me no wonam nyina na woni akwasi de bia ne meja matena dam nyina na ti so na twempena da ene na me kwa e de nti na wan kan kire me because na wonim se mo relationship mo to aso se na mo to aso de a e de na ye wo din wo hu se wo bebo mama ne se woni na nante da atwam oba kanokore be me na kanokore kire no enye se nipa ni ko hu a hwe trust ya de bia ukun anasa wo yire ne trust in breaking ma woda wa hwe abadwen say agro na obetimi lose trust for you a wane wo betina ni whole life or twempra bo en ha no just because of sad yina o kan wade na dwen be kan because woni wutrim no ahu say modai anama na kanokora no if is a bible say was na kanokora na nokora na nkasa be mo ade wo enti kanokora no be ntwantro so fukum chacha se me obo forget no wono kura nko be kan obeka so fu ni se ya ni le no mu no hai ana ni ade adwumadi ni be se afra me ma me ebo asie edu nyame nhira so oje bra wutie ye nyame adoma next week ye topic no eye too much and then after for fire we jaka ho na so ye late afa no ba bedru ha ne ponko tententin o ya so ne pon ya nsa na ho ba enti so fire we ja ogina kira so for nyame nhira papa se ho so wo bai why late mu so aba na mom so for okum chacha so for nyame wo nhira wate wo no secretary nyina nyame nhira mu oh wo nhira de da ya me hu za wo nhira mu na da wo bai we secretary am gwa mu za nyame so secretary nyame nhira wate
Enti nyamisha mansana mi sweetheart. Nana nyamisha o. Yeah, South Africa. Nana nyabote mami wie, ude mi wie na mo. Nana fia inshraba ofri South Africa ton enenne obeboa e wa nana nyamisha. Ansana abnantriwa, abna nyamisha papa. Maya nyamisha afede mbotimi achia. Si enyimu afri mu dia. Nana okay, so for the man first and lady second. Okay, go so. We change it. And we are assistant number ni 05 03 7 855 05 03 777 855 and you can say yeah adwuma bi wa ya sole fie ho it we carpenter mason auto tie anase bia adwuma bi a wonum ye ties bibia ye because auto tie auto tie dem use the people omoto anoma there be it will be a construction work bia carpenter mason or pedjuma eno no bra ya wada no pa na so no malam last stop malam station was wa na wo uduwa obiso bi obechira so for kum jaja nyamishira wa medase nyamishira so nana fian shaba me so me chia obi bia madofu nyina obi bia Ghana mba nana nyabotre mame kwa we dey so na fe mfa ne aka nyina mo me so me chia Botiano Health Center we ka se wo ho nyina all right omo nyina o boyfriend eh me va cho me ni boyfriend me a single a throne bi no Mr. Prince Kofi. All right. Mama V. Okay. And Mama P. All right. Nyamisha muna. Okay. As Auntie Pants. And my vada Nyamisha papa. Mira, Mr. Siedu Nyamisha. You ready, mommy? Pose one panel so. And then the one who could add it a better. That's it. Eti michobia. Obi bi oya salon adwuma of South Africa michia no erade nkoso mo ye ho ban hwe so akwanti omu fo titiri America fo nyame mbo mo ho ban Ghana de hia mu gu ho onyame tumi be ko ama mo michia men's God crying to phone ye be di kunim michia na me mama kwa be fitakwa Nana ye men's God fo michia number 1 Siana mo Dubai. Onyame de baba fie boko. Yes, kanu si asabaka ye beji. Wo mo ko ta ko nyina. Radio wa CCM wa mwacho. Oh yeah. Radio wa CCM wanga so mwacho.